Aluminum mo istingbang kami na tingdi tinggen di pagkang na aluminum tingwang damkay mo damkay ni si tingwang Krista pinumagda damkay bahaya isay jadi pilih damkay mo hina si Krista numagda damkay bahaya isay tingwang bugandam aluminum mo aluminum sibo aluminum Krista na damkay, walang na Krista na damkay ko mabubuto, kandang hawi ni Kristi Pilipa. Iti zon, damkay mo kaya sa mga. Hadiri, walang siya may damkay mo kaya sa Kristo kuwacha alamin. He was, by him, all things were created. Wahini na si Krista na damkay. Wahai sesuatu dalam hari, tu saya anak tu Yesus Kristus kedimpi pal ruang kemaga, tingwang naik banyu namage, judi pahai tingwang naik hak julza, tingwang naik arwah julza. Wahai si damai, namage pahai judi kedimpi betul, dakwang kemaga pahai menawang kemaga. Mere wan muspa menawa kemaga pa, jese namam niwan no tu saya number 1 ka tingwang namam niwan. Number 2 ko tingwanay yung sa pahay wahila sa tingwanay ano na sa paano gandang si damkay pasum kasi pang desin ng pamilyo to say glory with the Father have glory together with God to say tingwang punay kendi yung pamilyo panamra pahay di kedam ko pahay di wahila ko pa ay kaya sa tingwang ko kendi ko sa Krista na yung hak sa same level of glorified. Hindi naman yun Hindi naman yung ID. Krista na yung ID. Isang hindi ba yung pa yun Hadith John 17 to 24 pasay. Glory given to him by God. But pure one about salawang niya. Krista to di pakendi sa pihay. Ina kendi sa gandawin nariga. Ting-teng about salawang susa. Hukatsanggo, dikatsanggo, hukatsanggo refuge about salawang ang lupu refuge sa kukunsa. Nandi kendi sa akunsa. Ting-teng refuge nandi. Nandi namukang refuge. Hazay sa ina akin hidup kunza nanti kita berubah semua boleh Yesus Kristus itu kau terawal dengan Yesus ini namai berkali namai bintang kawangnya namai ira nyakin bintang berulang bintang tingwang yang dijual dengan Kristus itu dikaya kita John 17:24 hadirin siapa nama dwell in heaven Yesus Kristus apa bangyu si dega bangyu lo nekut aku sa kediri ka kediri ka esau kediri bangyu dimage judi para dwell in heaven para tingin ng bangyu sisa ni dega mo sai zon 3 go zon putum sungguh talagang samyakadya he is from above para kulang nomor Yesus Kristus apa lumpat yusi ketimpi dengan lumpat nimage pa tuminaw kumaga Bethlehem ba kuimene ono kumaga pa ay kulang may lutang kumabo tingkong kumangsa tinggian lang pa kumanyuwe kumamay hadi no siku thakike silan saya pa hayra tinggian lang sukyu berapiwe Yesus Kristus ada tinggalan sukiwe. Hadi first Corinthians, kerana Corinthians mai keliu kudu kelara akai punya kurasa the law from heaven. Yesus Kristus itu tinggalan suki berapiu sukiwe. Kerana Corinthians mai keliu kudu segalanya. Hadi word he is in Canberra zone na suki berlaki kami. Hadi ini demage ini
kage tudi hai ma san bola te tingo na tenga click na ba tingo na te ring su mut ka pi ka ni bola te ni ki ka na so lamba Jesus Christ si tengasu hai word na ali na point tinga Genesis was a revelation of God inside. Around Jesus Christ na lumang niyo lang. Kadi pili pa lumang kumaga. Krista lumang niyo lang. Kemen na ba me? 100 plus verses ba me? Judi kemen na tayo kung buti may zone na nalita sa zone na ito. Kemen na. Kisay book of zone na around Jesus Christ na tinwanay lumang niyo lang. Kemen tingin eh. Verse ang dami tingin eh. Kadi Krista ay tingwang arwang sa kadi pili kedam lang dinili kadi Jesus Krista kung hay tingwang piu tingwang sarala ay paken todo dia ikay mo bali mo kadi tingwang hay Krista hay tingwang puja kurang tinggal mo yuwe hay ang word na arang Jesus Krista ta kadi pili lumang kumaga bahay tinghen ra piu puja tinghen tingwang na piu puja kadang ma kong puja lumang yuwe jebani sa kelima ko mauzat ko mo tingwang na kinarami hai se arang piu Jesus Krista na you sign kan ku timsi for zone to edda tingwang na piu tu bukai mo mutun pahay tinghen tingwang na piu tu mo yuwe pahay kadang rawang tu mo yuwe pahay mangkam ka rapi tu sa patulungan ka mga lumang yuwe siyudi pa kadi pili de na ito no o sanse Krista hay kadang mo way ang simine Krista hay tingwang na kendi sa lumang yuwe ang simine Krista hay kadi pili kadang rapi way ang simine pa lumang ka mga siyudi Devon venue Devon matun mamdapa kadi pili ka niyelang kita masan bawa yung na kendi kwaja mene kupa tingwang na Pau kaisa Krista tu ko walunga humusa Krista hai nena tuja matum kira matum te ko mentor tuja matum men tu ko ma betul nuang haram bang dero pa jadi pilih bisa cari mungkin juga yang barang bang dero pa jadi pilih suang bang tadi tingkai rawang bang tadi kedam berlaku bang tadi pa dekon dari jadi pilih ga nuang no pa dekon dari cari bisa mungkin juga ada yang masa pas saya lo Kristen itu betul Kristen itu mungkin betul Kristen itu kaya itu milih lumai betul pada proses itu mungkin juga saya kaya betul Hello hai betul nama alu yang juga hai betul nama tay pun sangya nama tay itu Christmas berapa orang ini suka apa suang jam tadi kadang apa jam tadi tingkai kering berapa jam tadi pak tinggal itu saudara lusa pak suang itu saudara lusa pak damai berapa itu tay itu kamu saudara lusa pakak itu sambil kediri ke pak ini nak nyatu aku dah luang itu Luang sedelo, pasti mau cerita itu rumah. Ketika luang itu rumah, ketika kecil kampa, komputer itu rumah. Cuma hai masuk rapi Yesus Kristus ketika luang itu betul delo terus. Karena suatu anu yang itu. Kita masuk hai bagus, lalu sih. Mahina aliyulung tumakay imo ay sara Krista ay dampaw Krista ay kengka piwe Krista ay kengka primo timo na piwe chudi donje ni pili ka pa malawo pa de donje ni pili ka chelu kelo pa de donje ni pili ka pa chelu ko kelo ramba timo na pili ka mo duwango ko ingala appear reveal Masai Lambo King Hai masuk Hai belamba alu Venezuela Mesesnya
ꯃꯗꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯂꯨꯞꯀꯨ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯃꯆꯨꯟ ꯁꯤꯃꯨꯏꯔꯨ ꯃꯈꯥꯏꯌꯦ ꯁꯤꯖꯕꯗꯤ ꯑꯂꯨꯅꯨꯝ ꯁꯨꯃꯟ ꯔꯨꯒꯥꯏ ꯃꯈꯥꯏꯌꯦ ꯁꯤꯖꯩ ꯃꯁꯨ 2024 ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯑꯔꯥꯡ ꯄꯨꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯂꯨꯞꯀꯨ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯃꯆꯨꯟ ꯄꯤꯛꯁꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯂꯨꯅꯨꯝ ꯁꯨꯃꯟ ꯇꯧꯔ ꯍꯥꯏꯂꯣ ꯈꯪꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯆꯠꯂ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯁꯨ ꯑꯂꯨꯅꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯦꯞꯁꯨ ꯑꯂꯨꯅꯨꯝ ꯇꯧꯔ 그러니 무의식의 중에 일지 띄우고가 두가에 인가에 띄우리나 비유를 주며 아멘. Konjuenganku buat informasi belum kita pandang limbar apa lagi hai lagi ini penduduk kami penduduk kami ini berikat dengan mereka itu melo juga belum kecuali kita sudah start